Ana i Dora. Iza mene možete vidjeti da su svi već lagano počeli pripremati. Ali je uvijek ipak najnapetije na nogometnom igralištu. Petaši igraju sa šestašima i sedmaši igraju sa osmašima. Vidjet ćemo kako će to danas završiti. U čemu sudjeluješ danas? Ja danas sudjelujem u poligonu, jako se veselim. Možda neću biti prva, ali jako možda ne pobjedim i dalje će biti lijepo i zabavno. Imamo jednu mladu obožavateljicu osnovne škole Mladost. Sad ćemo je pitati zašto baš voli ovu školu. Zbog učiteljica, osoblja i igara danas, jako mi se jako svidjelo i pobjedili smo. Kako vam je danas na danu škole? Lijepo. Odlično, jako zabavno. Da, super. Jel volite dan škole? Pa da, zbog sportskih aktivnosti. Jeste se veselili današnjem danu škole? Ja. Je vam zabavno? Da. Što sve radite danas? Pa i igramo se i radimo piknik, da. Danas vam je zadnji dan škole osnovne škole Mladost jer ove godine odlazite u srednju školu. Hoće vam nedostajati ovaj dan i zašto? Pa da, definitivno hoće, zato što ovo zadnji dan škole u osnovnoj i gdje smo svi na okupu i družimo se. I nedostaje će nam društvo iz osnovne. Ovo vam je zadnji dan škole u osnovnoj školi Mladost. Hoće vam nedostajati i zašto? Pa da, definitivno će nam nedostajati, zato što ovakvih događaja neće biti u srednjim školama i svi ovdje ljudi koje volimo, naši prijatelji i profesori koji su odlični. Već i poznajemo već dugo, ovdje smo 8 godina s njima. Toga neće biti u srednjoj školi. Polako završavamo sa sportskim igrama, ali se možemo vidjeti u 17:30 na izložbi fotografija, a u 18 sati na svečanoj priredbi. Vidimo se!